Jedan od najvećih legenda i idol generacijama. Vladar velikog platna. Direktno iz Hollywooda. Prvi put u reklami. Fabrika Sarajevo sa ponosom predstavlja najveću balkansku trilogiju. Dva velika brenda, Sarajevski Kiseljak i Rade Šerbedžija. Za savršen ručak potrebno je malo mesa, malo zeleniša, komad kruha i čašan kiseljaka. A kad već imate pravu mineralnu, štete ne napraviti dobar gemišt. Reći ću vam moju tajnu. U životu sam eksperimentirao sa raznim vinima, ali kad je mineralna u pitanju, ja pijem kiseljak. Sarajevski Kiseljak, 120 godina tradicije. Ipak sam ja u ovome autoritet. Ne dam se godinama. Živim aktivno, uživam u životu. Ali da bi bili u formi, morate biti vitalni i zdravi. Kažu uzmi kalcij, uzmi magnezij, uzmi ovo, uzmi ono. A ja samo pijem kiseljak. To je moja tajna. Sarajevski Kiseljak, 120 godina tradicije. Mali, smiješ još jedan meč? Za neke svjetske zvijezde kažu da su razmažene i da imaju velike prohtjeve. Jedni hoće ptičjeg mlijeka, drugi traže ručnike od lamine dlake. A neki inzistiraju na bocama svježeg planinskog zraka sa Himalaja. Traže ovo, traže ono. Samo mi je lako. Ja tražim samo jedno. Sarajevski Kiseljak. To je moja tajna. Više od 120 godina tradicije. Sarajevski Kiseljak. U moje vrijeme nije bilo ovakve senzacije.